Cijenjeni pratioci i gledaoci sadržaja YouTube kanala Dron Kamenjas, lijep pozdrav! Danas se nalazimo u prilici da iz perspektive drona pogledamo kako napreduju radovi na najzahtjevnijem radilištu i dionici u izgradnji autoputa kroz Bosnu i Hercegovinu. Prema informaciji sa web portala javnog preduzeća Autoceste Federacije, ovaj dio se sastoji od više podionica, a mi smo ih sastavili u jednu, od Ponirka preko Koprivne pa do Vrandučke klisure. Već prije smo spominjali tehnički opis ovih dionica, a sad ćemo se prisjetiti samo da se radi o trasi koridora 5C u strmoj padini kotline rijeke Bosne, gdje se grade dva kolnika odvojena u visinskoj razlici. U savladavanju ovog zahtjevnog projekta iznalaze se rješenja sa vijaduktima, mostovima i tunelima. Dan je sunčan i lijep, a na svakom segmentu ove dionice su prisutni radni strojevi i radnici. U poređenju sa snimcima iz proteklog perioda, koje možete, ako već niste, pogledati na kanalu Dron Kamenjas, uvidjet ćete pomake u radovima i izgraditskenim segmentima. Molim vas da kao znak podrške za rad kanala na isti se pretplatite klikom na dugme subscribe ili pretplati se, besplatno je. Hvala i uživajte u videu.